HETNA bel Kuki channel Thusoh LAHKHOM ngai ho zo sei na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh LAHKHOM hu anangai khom kit ta hote Tuni August ni simsom nila ko ni Hua Thusoh LAHKHOM ho Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei in United States to gamsung nuclear program thua athabia ke opinom dan anaphong do in hi chule Iran gamsunga vai hom tha ke leng do hon garmi to hizong le ke ho to na ding apal amlo dan anata alang un epithu umzong le United States ata asan lalo dan uzong aphong uve Khamenei in asai ben a garmi te kine na chunga kamga na koilova chule Myanmar te thulup na chu e ho ke won to chi hom sa alo ding hi ati hinla hitabang Myanmar ho to zong chun Kala alam pi pabet ma to khom na aphat mo lo dan anata lang e Khamenei thu sei hin tua hung ki tha hlan do lam kai ho ati a reformist lam kai President Masud Pashan Viable na nuiza government ho juile GP guidelines a hiding dan ata lang e akiti hitabanga hi achisa 2015 kum US President Obama in anapo liza nuclear tour ke ho to na ana na dinga ana sei sa ahin hinla President Luima Donald Trump kinup tu no zo se chu ana su hai a hi Gaza gamsunga galatol in phatlam amano himpon hi tu tha in Israel army ten anti-terror operation len ta an chelhahpi kinuvin hi IDF te sedung zui in hichi operation a chelhahpi nawa Palestine gargu ball mi som lakhat ke thani ati Hamas 10 2023 October ni sim som la sagini a Israel hut khana ana bulu uwa thang hoita ana sal onaule le thuna Israel ten ahin chelhahpi kalu Gaza gamsunga khopi ho hi tamzo hogem nungbang ki so chu ahitai Israel so paite chun Gaza gamsung khopi muli ta keng khatta in Operation Anabol of in hi Hamas held ministry in operation to akiman in West Bank le East Jerusalem mon ho Palestine mi pisang varman in a chule Hamas fighter le milham ki goma mi zagup le som gup wal athi 18 anaphong do uve Israel so paiten lam chom le lam dang te in operation a chelhahpi win bulldozer hosing zo hupi sunglam lin ho su sit nan amang un hupi sung mun tam ta a thillelo su sit na anai ve ati IDF in counter terrorism operation abol ovin a season alangkhana tuletwa Saudi Arabia Palestine President Mahmoud Abbas in akhulzin suchom in West Bank lamzon in ahungkile tai akiti IDF ten supaitam pi khazong Gaza sunglam Khan Yunis ho ana soluvin Hamas gargu bol hoto anaki kap to uvin hi hicha achun Hamas supai mi somthum le li in thina to kit uvin hi Palestine medic ho report pe dungzin Israel te airstrikes in mi kit athin ati hola achun journalist khazong apang e ati hiti ho ka la achun Israel Hotline Security Minister Benny Gantz in Muslim te ading amun thingpen Al-Aqsa Mosque muna Jews on town na aman thine ding uvin analhang sam kit e hitu hi Monday August ni simsom ni lasagi ni hoa Israel Almi radio in interview abol na an say hi chule Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu in hichulai temper mount ti azong ke hemona hin sa status quo ki khel na ima ampoi ati sahab tani masang azong anung zui mi bhabab to hichulai muna anavil na hangpong ta tauna anaman zi uwa Muslim te lungthim na sata an sukha anhi sa August ni simsom ni lesagi 2024 ni hua Kuki film industry adia submil thailo pu samte film director la single lyrics tune aloi apai ching to frontline at duty ball volunteer so ke thopi na ding a donation abol na mun over me hello hon lungsit na bay hel in anazat movin district hospital alna hunlo an hi hitabang a Kuki namsunga ati a paite tribe makon paite Kuki pawa film la tampi anasim do pu samte ke bol na hi Kuki film makers so ki musi na to ahitin Kuki with news in dem na sangta anizun tunung tu male Kuki namsung adia film line anam na tong directors actors chule single so chunga dei lo na to hi koiman abolta loading uvin nge na song anei uve geldo thai khachu pu samte hi paite Kuki namsung adia film tampian abol do ahi ki papi na in achisa
10 December 2022 Hochun Kufida to Ogonuiza Multipurpose Hall Tuibung Mona. The first Kuki Film Fail Award 2022 come Choral Reels Anniversary of Kuki Cinema Kin Gulke Mani Hochun Kuki Nam Adinga Film Kanto Machal na dinga panlakat ahi sa nale kipapinan award anakipe in ahi. Kuki in P in ahung lungding August ni simsom tum lekhat nu hua banui za kipin na tichu rally chilhat na dinga Kuki in P le Kuki Students Organization in ahin gonchu lungse in a beza ato sa naw na pungdo ovin ahi hichi rally hi unbalancing in achi sa phatna anatu seido kidang ta letin za umta audio ahung than za na thua don na ki gongchu ahi Kuki in pin Kuki zomi pite zo se Thusoh to kimat na ki zo na ding kin go na hi kilung khat le o khat ta am Manipur state government vai hom na nui za hung chilha hi dodal na apan la chi din tim na zong anai zin chule to khom pi vanui za Kuki zo se so ho zo sin zong ithanai naw le I hi naw gamsunga gammi kha hi naw ba sa na ahin to so chi ding uvin zong jang haulun hau kip secretary information and publicity Kuki in P Manipur mina Thusoh chun asai ze heji thu to kimat in Kuki Students Organization Ukhrul District General Secretary Haunyo by Temina to phone in Ukhrul District Hopsunga Kuki chate zo sinjong hichin hu lehin kilung tu ta really hi chelhahpi ding in to phone anai e Bangladesh Gamsung Jitagong Hill Track Akon Khumi National Democratic Party Arm Wing Kuki National Army ten Mizoram Chief Minister Lalduhoma anga training camp ding phalpi na hiniding lekhathon anai ove hichitu hi Indian Security le Intelligence Agency hon ana phongdo ovin hilla hitabang lekhathon na hi amu lo le athei pha lodan Mizoram Chief Minister pon ana phongdo e Intelligence le Army te report dung zuisin kiloi khom na hin Bangladesh le Mizoram gamgi chen adia longlai gamkai sunga hi hichi training camp chu sadinga phalpi na pi ding ange ove ati thulun asai bena KNDP 10 Mizoram Chief Minister Koma Alekha Thotnawa Kithopina angai cha dan ole Bangladesh Gamsunga Army tele akhet thimpi ho thungnei hon lamdi lauta humi nammi te chuga concept na chelhahpi singwin hase chun gamlago hu lo apoi mo he tai ati hinna Indian Army le Intelligence ho report hi Joram People's Movement Government so min sit na ding ke bol hiding a Mizoram Chief Minister Pan asai na ban a hitabang lekha thot hi am khapon chule KNDP kitito kimatna imazong akine poitin the Hindu newspaper and hesa in ahi Manipur phaicham gamsunga petrol pump a thau thungla ahung thau po gari khat thau liters sangkhat zeli somsegile thumbela anawat jin boina chunga boina atobe kitawin ahi Thusoh hi chungmai rong khongnang ani karaka United Brothers Oil Palm dinga CAF and PD in ahimpi allocation za sanga hatta alhomzo anahina chunga mipin avar sangkha barchu black market akizo ahitia thua kinil kalna kina anna an so do lon petrol zom thulha sa anahita poi Thusoh in asai ben a oil tanker travel pahin United Brother Oil Palm masanga oil palm ni a thau ahin thunna ban a hilaimun athunna ding phat varzel a thau thunga hung ahin hinna liters linglo a hung kichu ahi hinna travel pan thau chu oil tanker a ahom lai ligom zi a linglo in asejin ahi United Brother thau pon nei pan sangkhat wal linglo ahita as in thau ki kaplut theita pon te tin alhinga amu ki ka ami pi anga zong ki homdo thailo ding ahidan ana phongdo e Thusoh to kimani Manipur Petroleum Dealers Fraternity Convener RK Prakash and Thau Little Sangit lut na ding a little sangkhat le zali vat kiti hi black market na kichi sa tina hin hichin avet sa chu Manipur gamsung thau ha hi oil palm mon ho to kimatna ima ampon mipin nungle oil palm ho ngo na mo nei ji te un anati het thei kha chu pai cham gamsunga oil palm to kimat sumla pai don na tanti nei lowa am zinga chule mi kilo pai cham thal choi hon anno pha pha nule agari uwa thau aki thondim se nuwa sumpilowa gi to anadar ha ju ahi hiti ja chu achi sani khatni ni sung masanga patna phaisung oil palm zo si hi security ki koi chu an hitai
Gui te phungpi organization GPO more branch in achi salhazing somni le li ni hua te aslai jang hausapu thosai gui te kum somge chunga United Kuki Liberation Front UKLF kadraminin jananai lauta himna thal mangcha an to na ananai chunglana demna sangta na phungdo win hi GPO lekha so in asaina achun ts lai jang hosupu hi UKLF ten su gan theina hi tua poma hi ani wei channa hitai ati chule kiloi khom na indo na abol na achun hosupu chunga na kitong hi UKLF kiloi khom na phasana ki bol ham Aheloute changwala kitong ham ati chi ehze chun in sung kiloi khom na in aki henom e ati chule GPO in hitabang hunung le aso kit na loading a namsunga kiloi khom na hole se so ko matim na zong abol vin hi alangkhana Kuki MP Manipur Kim Custom and Culture Secretary Tonglai chule Tingnopol District Palin Jayon Veng Hausapu Chief Pul Hunthang Mate in Muna achi san sim somnali August 2024 ni hua melhet lohon kitna vet sana mai chang anakoi na chung uwa lunglai lo vet sana in Kuki MP Ukhrul District Kuki MP Zirbam Temangla Annane District in Demna Thapon an in hi Ang lungding 1 September 2021 ni hole Kuki Women for Human Rights kohol lam kai hon Bangalore khopi sunga nam mipite adul na ding to kiman in Kuki MP Karnataka Semangpu Puti James Kip Gemi pi hat sa anane sin hi hichini huwa hi khopi sunga nu te ching to kimuto na nam pi builaiza nu te panla na ho report pi na le maban a panla ding dan sai khom la gel khom na neiding un thupon chon asai ben thon lova Kuki nu te zo sen panala chin na ding un he sana zong anai ze achi sani ho phap sunga North East Council Vision 2047 athugol anazau chin state of Manipur kiti thua meite se sokokomi in kiphen na ho ta nai dinga na phondo uchu government a kon ta san thai ta tep na api utokilhan in phachom khana dingin anavo hai ta ve ati chula Manipur government in Kuki SOO to akeka u ceasefire to anung chon na anei u hi central injong abolding lom ta ahin hi hamtia mi pi dei sa hi abol lo le central dawna na kitong di hi tin khokomi in na phungdo kin in hi lampel pana office over press ho an ho pinawa kiloi khom na a coordinator thokcham somendro in chief minister in NAC to a inquiry bolnading in Donald Minister Lekha anakipitai ati alangkhana Kuki thingnoi kiloi khomna somni langa to SOO ke bol hi bolo dikan lomta hi ati nabana Kuki thingnoi ho hi hoiza kon hunke pan hiwa Indian Army to iti phana ki kapma ki do khawem SOO ki ti hi ki do na paila chamna do na ding a kinezi ahin Myanmar Aheloute Bangladesh a pansa a hichulai mun ho a chamhat gamdal group ho hi iti phatlaiza Manipur gam hungludova SOO hi achipi theu ham ti hi central vai hom te anga kidong e ati geldo thei khat chu achi saphana namsunga ko nampil alam kai ngan sin a hizong hilova ama changwar Aheloute kiloi khomna min khat le ni mina meitei te to kichamna thu se ya kal songle ke mangcha jingwang in tu ni chana meitei chief minister embarrassing ti ta lova kiloi khom naw chom hon Kuki te chunga athu sedan ule bulsum su ding agut dan umu chi the hi Hilchan Gaza khatlenin ama chang phat chomna ding alampi ke hol sing in chule tu chana isung thu neu sulhap thailo hildan a lungkho kon pi zo amda pon hi hilna tu ni ho idin mun owa ko neu khat hi zong le inung chon kha niu chu Kuki te adinga le sena zong damun ki ti chu hiding hitai ti hi mi pi lungel thezo sen ngaidan chu hitai Dunia ding in Thusoh hichan in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chibe